umugambi w'Imana urasohoye ku buzima bwawe nshuti muvandimwe. Kuri uyu wa gatatu uhawe amahirwe yo kugira ngo uhamagare Yesu abashe kurari wawe. Hari ibyo ari burangize ku buzima bwawe. Luka 19 umurongo wa 5 aravuga ngo ndarari wawe ururuka. Hari ibigomba kururutsa ubuzima bwawe. Yesu akarari wawe akagira ibyo akora. Wewe warusha ruremerewe ukeneye kwesa arari wawe. Wawe umugisha kuri wa gatatu Royal TV 2:20 n'umushumba w'itorero Patmos kugira ngo akugezeho amabanga atatu ashobora gutuma Yesu arari wawe. Kandi aharaye nta rupfu, nta nzara, nta byago, nta makuba. Habwo umugisha n'Uwiteka Imana. Tubane kuri 2:20 y'uyu wa gatatu. Shalom.